Mehmet Akif Ersoy temaşavanêja şaireke, mütefekkirek, alimek em bêjin. Ne biteni şair bû, alim bû, mamoste jî bû, mamostetî jî kir, memurtî jî kir. Hekim bû dehman demê de veteriner hekimlî em bêjin. Bi salan kir, yani devletê de bi salan memurtî jî kir. O nivîskarê İstiklal Marşı, yani Suruda Netevi tabii tezanîn. O Mehmet Akif Ersoy 27 kanunê de li sala 36 1936 da tabii çû ve rahman Xwedê jiyana xwe ji dest da. Akif li pey xwe tabii gelek şiirên mühim hiştin. Bêguman ya mühim jî ya herî mühim jî Suruda Netevi ye. Li salvegera mirina wî da derheqê jiyana wî da me jî dosyayeke amade kir. Niha ew dosya me tê serekirayê. پێنووساوی وەک دلێوی گەش، دلێوی هەرتم بە حەزکردنا وەلات و ئاخا خوا گرێدایی بوو. مەحمەد ئاکیف ئەرسۆیê şair, mütefekkir û nivîskarê Suruda Netevi. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Mehmet Akif merike mezine, şaire, hafıza, hocaya, merke daveye, ama Mehmet Akif سی او تاریخ مایا او geçmiş مایا ام Mehmet Akif nas bikin ama خوش nas bikin. Çünkü Mehmet Akif emin. Aksiyonereki ko haj millet kiriye, haj çabim haj halkı kiriye. Dixwaze ku ew şiira wî û ew tefekkura wî zanebûna wî û ew aksiyoneriya wî tev de ku em bêjin weke insanekî yê hereketê ye, yê mücadelê ye, tev ji bona millet bin. Li Fatiha Stenbolê ji dayîk bû. Di sala 1882 de li Ruştiyeya Fatihê xwend. Jiyana Mehmet Akif di nav zor û zehmetiyan de derbas bû. Dema zarok bû bavê û jiyana xwe ji dest da. Di şewata mezina Fatihê de agir bi mala wan ket û malbata Akif ket dengasiyê. Mehmet Akif li Mekteba Zîraet û Beytariyê xwend û beşa Beytariyê wek yekemîn qedand. Digel xwendina xwe her tim hiş û aqlî wî li ser welêt bû. Vakta ki herba mezin bû, Mehmet Akif ve çaye çiye gidara cephaya çiye camiye ve dere ve haskeriye خورت مرا خبر دایا بوتیه که دشمن خاطیه کتیه ناو مالا ما اما و دشمنی رو داره درخن چون که دشمن واره و داره دین ما هره کتاب ما هره ایمان ما هره اما و مدافع بکن و مدافع جهاده سیوه کی دست خدا چطه هستم برا واره جبهه و mücadele beke ve dava beke ve savaşe bide. Berhemawiya ewel di mecmuaya Hazineyê Fûnûn de hat weşandin. Di sala 1980 de di kovara Siratî Müsteqîm de bû nivîskarê sereke. Mücadele Mehmet Akif be topa tangan nene sadece. Mehmet Akif dergi derxistiye. Mehmet Akif şiir yazmış kiriye. Mehmet Akif şuye milleti mera ve has kiriye. Bera haber daya. Yani Mehmet Akif millete bexwaya yani. Savta millete maya Mehmet Akif. Di sala 1920 de li meclisa ewel wek mebûsê Burdurê hat hilbijartin. Piştî ku bû parlamenter li her derê behsa pirsgirêkên civakê kir. Hem bahsa fakiriya millet û nezaniya millet dike û hem bahsa wa roşenbîra jî dike. Bahsa wayê ku hukm û iqtidar ji destê wayê dike û di nav vê de pirsgirêkî têne olê dibêje pirsgirêk ev e, pirsgirêk nezaniye, pirsgirêk kêmşûriye, pirsgirêk fakiriye li belê ji alîkê din ve jî
پرسکرێک یا ڕۆشنبیرەیەک و گرێدانێ بە ئەڤروپانە و دخوازن و هەنێک خزمەتێژ قەومێ خۆرە بکەن جملەتێ خۆرە بکەن لێبەلێ بڕێکن نەڕاست دکن ji aliyê ve çareserîkê têne. Ji ber xelata 5 lîreyî beşdarî pêşbaziya Sûdanê tevî nebû. Lewra Mehmed Akif Ersoy ji bo nivîsandina Sûdê pere qebûl nedikir. Lê dost û hevalên wî Mehmed Akif qanî kirin da ku ew jî bikeve pêşbaziya Sûdanê tevî. Di 12 adarê de bi gelek dengan Sûdanê tevî hat qebûl kirin. Mehmed Akif di berhema xwe ya sefahatê de cî neda Sûdanê tevî. Di berhema xwe ya sefahatê de ji bo pêşketina welêt şîretan kir. Hakka tapan milletimin istiklal. Cana wek waz û nesîheta li kurê xwe dike dibêje, cana wek ku cemaata camiyê dike dibêje, cana ji meclisê re xeber dê, cana li meydanê mitînga ji xelkê re xeber dê, lêberê fikra wî daîma li ser doxtakê elev civiye ew fikir ev dixwaze ku vî milletî vînê tevî ji wî halê ku serê esra bîstê de halekî gelekî xirab bû ji wî halê wî xelkê xelas bike. Bi kul û derdên welatiyan re her tim eleqedar dibû. Ji alîk ve pir hecekerê insana ye hec insan dike û wa skakê Stenbolê li mehela digere insanekî feqîr ya ixtiyar ya nexweş derdê wî dike şeir. Mehmed Akif li Misrê 11 salan ma û li wir dersên Tirkî da demeke dirêj ji welatê xwe dûr mabû û ji kerban nexweşî pê re peyda bû. Mehmed Akif li welatê xwe pir hez dike. Aşiqê İstanbulê ye, aşiqê milletê me ye. Feqet wexta ki meclisa Siftê Mehmed Akif li dere vekîl e, mebûs e. Meclisa Dudiya vê çaxê Mehmed Akif nekirine mebûs, nekirine milletvekîlê. Mehmed Akif jî Qariye çûye Misrê. Li 10 sala li wê derê sürgûn maye. Başînge hesreta memleket wî re bûye nexweşê. Hatiye memleketê xwe, hatiye İstanbulê. Li mala xwe ya li Beyoğluya Stenbolê 6 mehan ma. Wezareta Çand û Turizmê ew mal kir müze. Di müzeyê de berhem û şîirên wî hene. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Li mala Mehmed Akif Ersoy ji xeynî çîroka jiyana wî alavên ku jalê wî ve hatine bikaranîn jî cih digirin, li vê derê jî berçav ku saeta wî û berhema gelekî girîng zafahat jî tê nîşandan. Di berhemên xwe de her tim qala ummetê û berxwedana ji bo welê dikir. Ji xwe li her derê nifşa Asım li ser zimanê wî bû. Gihir bikin, wîn dikine xwedelixiya bikin, wîn dikine dînê, îmanê li vê derê yaşamış kin, li vê derê wîn dikine ew bikin. Sêvê dî wîn genç geleceğa ve memleketîne. Va genca dî wîn herin li Ewropayê, li memleketê dinê bixwînin, tiştê rind hê bikin, werin li vê derê memleketî me re hizmetê bikin. Va nesler din ki Asım'ın nesli. Haya Mehmed Akif ji qrîza şaristaniya İslamê hebû. Ji bo çareserkirina pirsgirêkê qala pêşeroj û paşerojê kir. Gerek ser şeira Akif û şertê ku Akif tê de mezin bûye û ev şeir tê de hatiye vücudê ew fikra wî çiya ku li wî zamanî me ye û çiya ku lazim e niha em jê îstîfade bikin, em jê tefrîq bikin, em vê analîz bikin û em cardî ser Akif bifikirin zîra roşanbîr û şair û nivîskar ji neteware û ji xortare neslê ku nû werin re wek sermayekî ne. Wek zengînîkî ne, wek dewlemendîkî ne. Ya mihûyê jê îstîfade bike ya jî mihûyê jê bimene. Piştî ku vegeriya Stenbolê nexweşiya wî girantir bû. Li apartmana Misrê gelek caran hevalên wî yên siyasetmedar û nivîskar diçûn serdana wî. Mitefekkîr û şaîrê mezin Mehmed Akif Ersoy di 27 berfembarê de jiyana xwe ji dest da.
li Fatiha Stenbolê jaliyê girseyeke mezin ve hat binax kirin. جیانێکی حیاتێکی وها زۆر و زەحمەت مەمەد ئاکیف ئەرسۆی تەماشەوانێژە دەردێ خو غایەیە خو ئارمانجا خو بە شیرێ بە هەلبەستێ ئیفادە دکە نەبتەنێ شعارە تابی دنویسە بەلێ لێبێلێ نەبتەنێ شعارە دەمان دەمێدا متفکره هد زاروکاتیا خدا هینه عربی دبه هینه فارسی دبه حتی هینه زمان فرانسیجی دبه و مترجم میجی دکه یعنی گله کتاب فرانسی هم بجن سر ونا دخوینه کو کتابنه کو خوازه وگرنه سر زمان ترکی و کدن تابی د زاروکاتیا خدا باب خواهد پچکاتیا خدا باب خواهد ونداد که و بی باف مزنده به دخوینه بیگمان mücadele که گلک هجا و به قیمته که دما عثمانیان دا tabi çavê xwe vedkel dünyayê hem dema wî de feqîrî cehalet heke mücadele dike dema Cumhuriyetê de jî bêguman mücadeleyeke din dest pê dike. Tabii hakîme de heman demê da em bêjin dîsa siyasetê de jî em dibînin ku Mehmet Akif Ersoy xwe nîşandî de tesîrek wî heye û dibe mebûs temaşevan nêja tabii mamostetî jî dike bi salan li derva jî dibîne hayateke wiha zor û zehmet em ê li ser jiyana wî mücadeleya wî û fikra wî bisekinin mêvanê me jeyke ji Batmanê lêkolîner Ramazan Turgut mamoste merhaba tu bixêr hatî programê me. Merhaba serçava. Em behsa Mehmet Akif Ersoy dikin bêguman menha dosyayê kanî ser ekranê piçekî behs kir di nûçeya xwe da di xebera xwe da ji bo we kiye Mehmet Akif Ersoyê yani xususiyeta belê tamî herkes dizane şaire û şairê Suruda netewê ye li belê ji xeynî wê çi ye xususiyeta Mehmet Akif Ersoy? Meki yek be avayekî dikir be li Mehmet Akif binêrê her çend sala ji wextê bêjin Cumhuriyet ava bûye qismek mirov wînakî weke bêjin netewperest an helbestvanekî netewî nîşandî jî dibe vê xeletê ji xolê rakê yani belkî armanca yekemîn ji bo xebatê li ser Mehmet Akif wernekirin dibe binakê bê Mehmet Akif mirovekî global e yani em bêjin yekî gerdûnî ye بینگاهی که چند هنر بیشتر یا اسلامیتی لیبلی فکری نکه تجاری گریدانا نتوکی نینا دماغتان هر برنامه تخوینه دبرنامه نکه ده بلند کردن نتوکی نینا بلند کردن عالای اسلامی هست یعنی جو که آبخوا عالمه که همان دم عالمه که اسلامیه ارمان جوی نکه او یکیتی اسلامی لسر روی جهانی وره بلاف کرم به کشی وقت فکر کوی کساتیز بچم اف غلطی جناب ملت وره راکرم شوش برو که قسمت مروف ویناکه نتوه که وگرد و یتخنا بیش نتوه که دا بیش در دورای نکتند کن مروفش نتوه دما بتوازی بکنیش جبرو هنا او نتوه که وگرد دانا نخوازم کنیم مثلا میناکه بتوش بیشم جبرو کرده بیشم دما تنا خندکاری کرد ام بیشم مروف کرد ج او بر عکسیا گله قسمك مروف ویناکه بنتوه هریه کردی و ترکی و گرد خوشی دور کنم مثلا جبرو ما جدی مقتنع ما برگر بجمع او خواطه پای یا مدرکیف ما برگران در کردی مدید که چون زمانی نکه عثمانی بود نتوه ام بج نشینو نزانی مخونن زمانی و خواطه و سر عثمانی ده زمانی عثمانی ده بود او ناکی بیچارج ور هاتو بگوتن دمیجیان که دولم ماگم وکم این مروفه کی نتو پرست ماگم نتو پرست کی ترک ماگم بله تمام وگران زمانی کردی که زلام بیشن مدید فکری ناکی تواهی سر بنگه دینی اسلام و یکیتیا عالم اسلامیه. Peki çare yani mamoste insana ki zane bu. Dakika yani ve çare bir fikrin Osmaniye'ye بێگومان لە دنیایژی شەڕەیە و شەرت و مەرجێن گیران فەقیری لالیەکی جەهالەت لالیەکی بێگومان لە دنیایە بەلاوێ
دما عثمانیان دا جی بگومان گلک روشنبیرین و چاخه و زمان جی جبو خلاص کرنا ولاتن روجاوایی نشان دادن یعنی دبیجن امبری خو بدن روجاوایی ولاتن روجاوایی ولو دری لورا ام بیجن انسانیت پیش داده چه ام جبری خو بدن و دری يعني قالك وها ريتشتين وانا يعني الفيدري خصوصيات مهمت عاكف ارسوي بلي جهالت هي فقيري هي بلاوبون هي دناف امتي دا دناف مسلمان دا وك ريتشتا ام بيجن او دين herhalde اسلاميتي نشان ده يكيتيا مسلمان نشان ده بله يعني او چارەسەریە مرۆڤ او چارەسەری یا مسلمان یا جیهانی خۆشی وەک بنگهای ئیسلامی بینێ بەلا تشتێک وەکن ڕاستە مەمەداکین هەمان دەمێت دەورە عوسمانیە دەژێ ئەم بێژن لە هەمبەر عەبدولحەمید دەرکەت یان لە هەمبەر ئەو سیستەما گۆ هەیە يعني جبوب إنسان كي روشنبيرة طبيعة روشنبيرة ده أفتش تهد بيجينا كي مخالفين يعني دجبر استماع هاي تشبه يعني مثلا دم اقتنام إيرو جمهورية ودم عبد الحميد أنا عثماني نبردو مثلا مداكيب هم بر هر كاج ذكرتيا هر بيجي وقت كم بيجن بينجه كأنا بيجن تورية كي إسلامي قبول نكريم بيام بيجي نكر جبوب مداكيب روشنبيرة و ناکیش دبن باندوران هن عالمی اسلامی دم مثلا جماعت افغان های محمد عبدالله نام ناکیزی وید دمه لعالمی اسلامی روشنبیر بجن ای پوپولر فکری آن اکید نه روشنبیر مسلمان تینا بلاف کرن چون به آرمان جان اکی یکیتی اسلامیه بلکه شخص دوار روشنبیر دکترات انسان کی روشنبیر بنده کی بگیرید مثلا بدی زمان بفکرم تنا بدی زمان بنتر کی بگیرید او ارمانجی بدی زمان مزن یکوش به عالم اسلامی خلاقی مزن یه هم دارن مملکتیش همان در بیولو یعنی بدون زمان روشنبیری نکی نسل کردن و نکی بدن نسل کردن بدون زمان و مهمت عاکف ارسوی به هفر حرکت کردن گلو یعنی mücadele که فکری امیجن هاتن جم هف به هفر mücadele کردن گلو لکودری آنجی يعني بيجومان ده لا فكري ده همان مجادلة بيجنا همان توقشين كنا يبلد دستمد يعني هري كم أم زان يعني لو بفرق خبات ومشتبات شيء كنا أم فكر يكا هردوجي يكتيا إسلام وبلاف كنا ديني إسلام نسوينا كده خبطن أرمانجا سركج يابا تين نجبو عالم إسلامي بلكي ناكي جانا جيز يك بريو أبنت كي أو نباشا إنساني روشن بير تنيا بيجن هرمك نتوك نافكرن أرمانجان كي خلاص كرنا مروفاهي يعني إنسانية أبيكم بيجنو كي ما مداكي ما نكيش دما تاني مثلا بيجن سبعة برتقالي نكيت خليني عند أو وعزيك الجامعة كرنا هل تقاسي بيجينا كي بيجي إسلامي قلت بيجي رجعتنا نجبو تنا مسلمان جبوا خلاص كرنا إسلام شيء ترنا تبايا مروفاهي دبيم بيجي نكين ويدنا شرعي كمن جهان جي بردانت كي حملتها بشرب بحبشوني النار جدا يعني تكليانا كده عندنا هيا يجبوا كل شهر السرية وأبشر كلاس به وأمبلنا أرامية وخشية كوري نامي سانيته وكرة شتا محمد عاكف بيروشن بريابا قرآن نشانته أم بيجن دين إسلام نشانته دبي بيجي نك مثلا محمد عاكف خوش أرنبوده يعني هيك قاسي بيجن يعني السعودة بيجن ياس آزادية تركي نويسان بيجو ونجبوا عثماني هنگي هي تكلية المروة بنتوه وزيدلينا يقولوا وجه ماسكر يعني وقت رجعتك عجبة بنتو بريم كانوا خلاصنا وجه مثلا سوا سردم الدولي العثماني ده وقت رجعتك تاني شامل لبلي وقت ما مدى كيف أنا كي أو رشميري إسلامي وقت رجعتك سرقة يكتيا إسلام الفارسي أو يكتيا إسلام نجبو على ما يستندون بك مجرد أو خطأ أو غلطيات كم بري وقت رشميري وقت ما مدى كيف كم معطمت كنا أصلا وقت هنيجوا عن كل جوار تنجيل وقت كم لبلي دراسي ده ترى بريء أعطينك أم فكرة أعطينك أم غلطية بعدكم جيوارن كي وكر رجعتك جبوي مروفاهية يعني جبوي إنسان آرامية خوشي بيني رجعتك نشاني مروفاهية كم بنجهارك إسلامية اللي بله peki tabii alakaya Mehmet Akif jibo şiir ve elbeste kengi dest pekir yani di zarukatiya xoda
مراقي الشير وهلبستي بو كانجي دس بيكر و سرودا نتوي بچكي بحث چيروكا بيجن هلبستا آزادی سرودا آزادی جيت قريب كي كانجي حتى نویساندن چوا حتى نویساندن بله بگم من انسان که روشنگیر به آن میشه هلبستان به ضرورتی خود محقق تشنت کلی هر چقدر هر من نویسندگی ضرورتی نکرده چون جانجیش بود تشنتش کستن لازم تنها من داکی اوقات روشه دنیای خرابی و خنجر میشیم تلای دیجانا و دیدم و انسان که جو خواندوام و همیشه جو زمان زانستین فنیجی خواندنم تابعتي مثلا زمان با بایتار و بجشکی جکریم بجنی یا حیوانه و یا انسان تو همان دم ماموستیان همان دم زمان فرانسیزی زنه یعنی جلو گویی دم زمان فرانسی باندوران که سر دولت عثمانی گلک بود و که روشن میگه که بیز مای زنه یعنی انسان که میشه گلوبال هایش گلک شه انسان وقت شدنه به بخوازه نخوازه بیجینه که دشتین چیدن بله تام دست نویسندگی که دما گفتم بیشتر که مکتبه بایتاریت کنی لور دست نویسندگی که هر نویسینه که بیشتر وقت کواره و دمیدتین لوشاندن و علاقه که خوش بینیم مروف هیچ وقت هلبستینه که تكون مروف هلبستینه که تنین نه آجیتاسیونه که بیشتر وقت رچته که داوید نشان انسان که شو بکی بیشتر نافگل دهاتی نسکنه که دقیقه خصوصیت شیر و هلبستین ممت عاکف چیه جه شعارندن جه شیرندن ام بیجن هلبستندن یعنی ده شیر خدا ام بیجن خصوصیتی که چواه که ده شیر و هلبستین ویدا بحثات چید که بیگومان چما افقاس علاقه تنیشاندان جبو شیر و هلبستین ممت عاکف ارسوی و چاقیجی چنکی علاقه که بله یعنی هلبستانی دیجی گرفتش نویسندن بیشتر وقت جربامنی نوچه مدرن بیشتر روجاویش آهاتنا نودیاتن بیشتر عثمانی لبلا خصوصیت مملکی او بلنگازی او تنبون او شکستنا مروفا وقت چارەسەریە که نشانده یعنی بیت چارەسەریه چی هلبستانی دی بگشتی او ملانقولی او بیشتر شکستنی نباش او جاربون پریشابون نتو تنه تعیین سر زمان یعنی نویسند نباید داون که وقت رچته که وقت بیشتر علاج کنم درمان جیرم امناکی چیز که باز نپذیر مروف تنها درد کنه که پروبلم کنه که به توازی چارەسەریه کنه که جبینش بوده که مثلا مثلا جم بجش که جم دکترا امجبور جوانه که رچته که جبور نقاشی که خون ببینیم اجازه نمیده که خصوصیتی تایبتی او پریشانی اون که حمدی تنه هلبستانی دیجی نویسند بین بیش بینه کنه فرق می‌بینه که داویه هل بس تکود یعنی بیش وقت چاره که وقت درمانه که وقت رچته که نویسند یعنی به خلاصی چیه به چاوش به نزانیمونه به بلنگازی به پریشانبونه به شپرزی خلاص من نشان ده تنتج انسان که بیش مقدور انسان که گو بکتی به بیش خیزانی دیت به هر چیزی که نباشه چارەسەریش جنه به تهیج بهبت بیش می خیزان بوناوینا که به جهالتا بینا که نزانیبینا که به زمان azında tebet birine ki kültür kele. Böyle tanta bu o çiftliğin ne baş tayine zaman tabi sadece tercihte dermanek terreka baş nişan ki bu azından fazla alaka insan çelbi. Belki dve perspektifi Mehmet Akif Mersin çünkü dve roşa xarabta heji Mehmet Akif heviye kedi insan yani o hevi dve nabi her beste bejin و هیوی زندگی دیگری بگو انسان کار به روزا پشی بفکره آنها حساب کن شرایطی که من جیانی لرد بره پرچونه تالانا کشتنا و انسان هیوی کی نبی و رای کی نبینه هی بهتر یه بیشتر کبیر ری نباش آنج بیشتر شکستنه که بازتری ببینه. Peki mamoste nahme jimillet jigel persi در حق سرودان تبعی دا امینها بری خواب بدن وی داری تماشاوان نیجا گرینگیا استقلال مارشی یعنی سرودا نتوی چیه پرسی که وها سوالی که وها ما پرسی و گلو برسی بین چوا جواب بین چوا هاتن دایی
İstiklal Marşı önemli çiğ o bistya. والله استقلال مارشيا واستقلال مارشيا دولتان ما يا سيمغاوي مثلا زحف ونمليا حمد كارج دولتان زحف ونمليا yani نهابت öncelik ama piş bayrak eravti mesela. Mühim istiklal marşı çiğ Müslümanları kardeşi hami bir araya da digire. İstiklal Marşı evet istiklal millete istiklal tına millet tına. Yani istikbalsız, istiklalsız millet şeydi be, Çinaba. İstiklal Marşı Kurmancan, Türkan, Lazan, Çerkezan, Araban, Aceman, Hammi bu Araki'de, Tinte Araki'de derbasınaken em birayı hevin, em Kurdu, Türku, Çerkezu, Lazu, bitim em Hammi Müslüman, Arab, em Hammi birayı hevin. Tikkes nikare mechevike. Bile herkes hakika haddika bizanar. Önemli İstiklal Marşı Müslüman bu, gele şeytan. وأوج بير أرمان كر بنا تركا بنا دولة تركيا يعني ترك برمانج لاز عرب شركات جاي بشيء yok çünkü hamu yek çatı altından da behavra şerkerine behavra bikene رو Çanakkale رو آب ما بخاجي أبي غازي قبرص ya Marşa Hamid devleti haya İstiklal Marşı devleti Türkiye Mehmet Akif İstiklal Marşı çekiriyor o geleki anlamları o kurtuluşamaya İstiklal Marşı bağımsızlık ve yani bağımsızlığa ama ifade et ki İstiklal Marşı hür yaşamış ki yani bin desteği millet ne di. Mehmet Akif bizim İstiklal Marşı tebiramı o bağımsızlığa Türkiye tebiramı. Jibonama önemli go Türkiye bağımsızlığa koy kazanç kiriya go am devleteki serbilenden am devleteki mazanın Türkiye نتكسن كاري تركيا. أو إسكلان ماشي بو سمبول آزادية بملتي و أواي ملت سربلند بو بسمبولي و يعني تشتكي ناف قال ماذا سمبول پر مثلا پر قيمة تاره يعني. İstiklal Marşı vi kavmi merce halkı metevire çü Kürt, çü Arap, çü Çerkez, çü Türkmen ev biyavka pota ki biye maya ki biye şiraze ki kavmi maraj insan mara u hakikaten dve ki de gerek em tev kireta va şiari xwe arde xwe şiara kutsali xwe ku azana arde diroke gerek em tev haj va şiara hebin ku hakikaten peşaroja me karşı zaruke me de ve xirete em tariha xwe devam kin. Beli gavan mecne Mehmet Akif Ersoy direkt İstiklal Marşı tebirame. Nivîskarê İstiklal Marşı'ya ji bona devletê me milletê me marşeke zafir. Önema İstiklal Marşı'ya me ji bona devletê ji bona bağımsızlığı ji bona hürriyeta devletê pir önemli ye. Em biya zanin ki İstiklal Marşı manavi ekbûne. İnsan jiyana wan li Tirkiye berdevam dike azmanê wan çi be ferq nake. İster bila Türk bin, ister Kürt bin, ister Arap bin, ister Zaza bin. İstiklal Marşı serbilindiya me hemiye. Dîsa jî em biya jî zanin nivîskarê İstiklal Marşı Mehmet Akif e. Mehmet Akif bixwe ne Tirkiye Arnavut lebele Rabbul Alemin ji wî razî be. Medeniyet pişxwara pêştir. Ew ê tefekkura insana tefekkura biratiye tefekkura xwaytiye işte Mehmet Akif İstiklal Marşı'ya da ev tefekkür kiriye ev tefekkür nivîsandiye ve ev tefekkür ji me re hediye kiriye Rabbul Alemin rahma xwe li wî ke inşallah her û her ev bank ser serê me kêm nebe İstiklal Marşı her û her qîmet û değerê me be. Beli milletime gelime vaha dibêje Mamosta Ramazan Turgut tejî piçekî elênê rêbêguman gava ku Mehmet Akif Ersoy tê gotin navî wî tê bihîstin İstiklal Marşı yani Suruda netewî semboleke ji bo hürriyetê ji bo hürriyeta vî welatî ji bo serxwebûna vî welatî bêguman ev yek gelek mühim e. Niha piçekî em behsa hayata wî jî bikin Mamoste. Tabii dema Osmaniyan da te dünyayı lebeli yani hem şahidi ve çağıya hem jî dema Cumhuriyetê de jî dîsa jiyana wî devam dike û li derva jî dimîne tabii ji ber ku memûr bû geriya jî bêguman
و دیسا دیچه مصر جی پیچه کی مصر یعنی 11 سال دسکینه yani دیگره دناو ملت مداجی دیگره و بگومان اف یک جیگلک مهمه چونکی راست دیچه که ناو ملت که ناو خلق جی لمصر چما دمینه مثلا 11 سالان پاش تی نخوشت که تی استانبولی و استانبولی جی دیچه بر رحمه خوده بله يعني مساك روشنبير تبقاز نفسه يعني او سيستمي هنا هم تقاسي صديسة ندجبري وانا كيش بتجبري نباشي وانا كنا يعني دم عثمانية ده هر تقاسي عثماني مظلوم بكنج يعني بيجي نشتغل خلافته وسلطنة الإسلامية خليفة روي زميج إنسان روشنبير يوك محمد أكيد جبوي نباشي وانا كل هم بري وانا كيو كمخالفة كبيرة كم الدورة بيجي الجمهورية الدولية هر تقاسي او الشرع جهاني كمين ام بيجي يبتنا تركي به دولتك نتوي وجبوي بيجي خلاص كرنا ملاك ما مدى كيف خبات كربن وبيجي البرلمانتر جي باش تقدرنا او وبيجي سردستيا دولتك فكرة أكيد نعمل بكرة. تفضل دي سهمان وكم بيجي عثماني ما دا كيش بقول روشنبير إنسان كروشنبير نكرر تشتغل بفكرة دم تام بروشنبير بيشنا ملة تجي بيجي روشنبير معناه إيش يعني كل بيجي يعني بمرور كي قردوني يعني جهان شمول بفكرة ولا تشتغل نكرر فكرة الفكرة إنك جبوا هم إسلامي وهم رجيمان هم بيجي هن بيجين إسلامي ميدان تراكرة یک وقت محمد عاکف جبران تواهی جیانا کو بیشن دستوری پروژه بینی اسلامی دیگری لب نهاتن مجبور ما يعني گرک بیشن کسکاره بیشن بوی فلان تشی بوی تشتم بیشن نوال چناب که بیش بوی چون محمد عاکف جبران هر چیزی شو يعني جبران فهم کرد کو او فكرة كنت كاري الإنسان بلاك هو كاري بلاك يعني بلاك جبور روشبيرك تشتهري دجوار ونباش أو ممكن بفكرة وآزاد يشوف الإنسان ربيش يعني أنا أكيد جبور روشبيرك ممكن برنا روشبيرك حالبك ويتشاغي يعني كتاب ممكن قلت هيك قلت شابيش اللي هي هري ويعني ويتشاغي يعني tabii kete meclisi yani bu mebus parlamenteri kir parlamenteri burdure bu yani Ankara hatta Ankara beli destek ta mücadeleye embejin rızgar ki u suruda neteviji bebe Ankara embejin nivissant yani Ankara bu saziyen devleti hamu embejin gavakuhaten damezrandın Ankara bu mücadeleye xwe nişanda le paşe kararda u paşe çu Mısır herhalde ne olsa usta بله işte o موت yani insan ki روشنبير بكر بفكره راحت شغله بيجي تمام بيجي قانون دكن بيشات قلت بيجي نكات فكره بيجي انسان بقزنا قزي جو بفكره آزاد بيجي بيجي گوشت که چه لغه کدی هر چقدر وجه باسکر انسان کی پارلمانتر yani تناتب شعبي الدنيا اللي بيزنا أصلا رتبة كإشانة كشرفة كنا كيجاية وشوا خد بيجن الشغية كمين جهان ده بيجن يا تروية تركيا ده جو إثبات كري إنسان كي يعني إثبات كري يجي نبغى نجتين أسكر لبلد في يعني موجود يقول لك تشتاق عليه بيجي أما يعني سرقة بيجي شو روشنية بقولك برحت قيفادة كي تنام كي بخورات فادك شكل به هاي دبك هرب قرحات فادك جبنا كي شو المصري يقول لك معايا حتى نيسكا وفاتاي ناكي او جيبو من خوشي تشيبونا هاتي وكم بيجن بيجا ولات كليات وهستي بول ولاتي قوري بشاتن يعني جيبو لي تشيبو مازن و ام بيجن جانا كي درباس كي چونكو خزنا خز انسان گريدانا ناكي جيبو زارتي لي تشيبو بي بچيد يعني قد هر عمر كي مازنجي مينا كي بيجن ايرو ايغو بيجن اوروبا دجين دما قطنا وفات كن يعني وكم واسيته يكمل بمبنى ولاتي ما بشير يعني او جيبو منطقي بجو نخوشي كتي هاتي لبنان مثلا ترى بس ما ممكن ديسا بشكل برفارات كلام ليه مثلا ترى استرانا آزادی نویسند یا ترى توی وقت زمانی دی هر انسانی که جو بیشن آزادی خود دن نقص به و دبن بیشن کولونیالیسم دم به ترى وی زمانی خود کنه تی بکرم نکی جوار هاتی نویسندن دم ترى ما اوگراند کردی بجبر زمانی عثمانی و انسان کلاک جفنات که براستی تبقيش يعني جبوي كردان بيسند فيناكيش بوي عربة بكونه تبقيش بوي عربة إيرو تجبو أفغانستان بكونه أو قلة أفغانستان تبغى زمانه أنا كجوار بكونه أو إنسان وبدري يبقى محمد عاكف
انسانی که ولاتی به جمهور نویسندی ولی که میشن دولت روجاوایی جمع که میشن تر رومانیا آلمانیا بکنیشی زمانه که بکنه تمیزی که او گلوبالیسم فکری گلوبالیسم her zaman da konuşan yani دیگه بچه وجود مملکت مثلا داویه مثلا مملکت آقا خبرت کردن لبل نبره‌ای که او سیستم رو هبو لبنه هاتیه مجبور ما يقولش كي شو ملاته كلوك مصر بلو مصر جدبيك بتشينك النجيرة نغريبة شبوك ما مدك هم زاني زماني عربي هم بري فارو شيء بيجن نقولينا كيشين بري ناس شو مصر شو باللبناني ما بو لقلك دبرة قرابو يعني وقت جهة بهران كشورة جبوك كان بفكرة راحات آزاد جنسان رب بيجين. Peki Mamus Teji wargeran ser zmani Kurdi Surudan Tevi kengi yani çima tişteki o hakir embejin o çima yani hissiyatek ve hissiyateke çavate Surudan Tevi wargeran ser zmani Kurdi. بله خبرتاله راستی وقت بیشتر تابویه که یعنی işte سرود نتوی یا سرود هم بیشتر یا دولتی دیگری وقت زمان که دی جبه عثمانی جزانی بود راکی اولو فکری میگه که مثلا insanı bu Mehmet'in baş nasıl naked müteahhitici deri bu Türkiye polis tam filmlerken teneş bu hani vakam bejin sembolek nişandana insanı ki bu çıkı alakadarı netoperiya Türkiye abi Mehmet akif vakam sembolek ne man zane jiyana insanı bejin biçini visan diye bu çıkabat kiri var ki zane bizim kaz mesela yani bir insanı çini visan ya varganda Kurdi o yani baskı mesela yani herkes renivisan yani tavagre kuya zamanı ego biz mantıklı tabii bu bana kendi visan ya belki o insan والزحمتي دي تبين شكستين مزن دي تبين يا وكان نتورك بيجن أنا وكان بيجن كوما كبيجن يعني جي وكان قوما كبيجن تمسك قبلنا كيج وقت رشتة تخلاصية كشتريش بيجن همان دمي يعني بلكي يا أرمانجا بين مزن جو مفرغان كرديش تبغى إنسان كي كرد أنا بين محمد أكيد نب داناسين هندي براس جماعة أكيد محمد أكيد ناس كي مسيرو problem كي قالك مزن يعني قالك روشبيرة بالرياء هندي مناسك أنا كنا تشكي باشا بأم راس وارو شبيرة جبر همي أنا كي يقول مريب من وفاة كربن جبر همي أنا كي أم بخوين شو أنجا بولا مثلا بأفكينا أنا هنا دي بأواي كي بيجن نراس يتشنغل جمر بيجن أم جميع الناس كي بيجن مش جبتنا بنرجعن براسيس كيف قشوا شو جبتنا هر بيجن قطعي بنفجران يعني تقدر علمك المصنعية تين زاربنا قالك مصنع تقدر ديتنا قالك فرها اقتنا بوديتنا هي بدك كيما ما هي بدنا متفق عن بيجنات ارمانجا هر لو بيجن قطعي سريهم دور مزاج لي فكرك زياده فرها فكرك زياده مصنع بيجي بخص هي مدرس فكري ام تبعي بقرن وتناقشي ولا بقرن علاقه خوشي هات ديتنا يعني شبه يعني قالك انسان يعني هي نت بيجن استران ازادي هل قاسم معناه خوش بي شو ممكن سيري تقول انسان زمانه عثماني فهمت يعني تخوندن اري وك ازبر بستانا انسان دان ازبر كده واجوانا ديزاين واتيا بنكيتش يعني او قالك كلمانا إيرو جبتنا دكنا كلامنا جنسنا برسم بمعنية من أكيد شيء ديزاين أما تنزانش بقول كسبولة كنا تبي شيء بقى وبيروسكن البلد تنايك معناه إنك فهمت كي يعني علمك زيادة فرشت ده زانا بنك قرأت ده روشنبيرة كجهان شمولت ده أبنا كي شتكي يجيبوا إنسان زانا بيج شمندية كخشت شتكي. Peki Mamus'ta gerek spas jibo beşler bunate şirove inte gerek spas malatava. أجي سباسكم يعني بهجاب الإنسان برهمي ممدا كيف نظروك برهمي نكيف كلنا جو هنا ديام بيجي سوانا كلي بيسان شو أبنا كي زانا لبياسة برتغال أنجي برهم هذا كليجي لسات برهمي نكيف برهمتنا نبيسان يعني ما بيجي نسرق يعني أوان جو جبر كاري هارك إنسان بتاعتي ودوخن هي من إنسان نتنج بممدا كيف جو حمل بيجي روشن بيرو زانا هم إسلامي هم جهاني هم بيجن هذا بيجن جلوبال بيجن وانا كيش برهما كيفن هر سريع كاني سريع كاني آوي بكون هم بيجن نوشي جام بيجوان كيرو سپاس مالا وجیالا. Peki gerek spas lekoliner sosyolog Ramazan Turgut Mevani me bu bahsa jiyan fikr ve mücadeleye Mehmet Akif fikir temaşavan neja
اماتن داویا پروگرام خاص به دسمه دو ببینن دناب خیر و خوشی دا رجا بخیر